Swastiastu semeton titiang sarang sami, titiang Gede Putra Pelesari. Kembali ring channel YouTube Dadap Wong TV. Ngiring sarang-sarang ngajegang seni budaya Bali untuk ngewantu semeton celak subscribe, lonceng, dan share. Matur suksono. Om Santi. Om Swastiastu semeton. Mungkin perjalanan titiang menuju Puri Singapadu mengambil bungalan ranglu. Sarang suhu saking greo penglumaran. Cek itu. Jalan tiang sana makin wenten ring kota Genyar. Lagi numas napi kada nih.